In Jesus' name we pray. Thank you, team. You're doing well. Keep it up. All for God's glory. Ole ale Tali ole nei ola. Malela lo langi lea e te soifua mai ola ai. Afo. Nganga e maka mai koe mafofau mai ke pai le mele o tupu le lalolangi leke soifua. O le asa usila le sio ma. Just looking. Watch. On the news, social media, YouTube, Facebook, Instagram, everywhere. Matua e sale me o ye le lalolangi. Afonga e kalesia. Ngate lungo tatou. Live. People who are with us this morning.
a fonga le mewa ka ko siu ma makua fainga ka le mewa ye le o ai fasile mai ka here's the answer. We are in the last days. Eleo koi umial kai mulnge yola. Amen. Le kai milau ka ko yai kai pei uma o le men kupu kuala fa. Ka poong ku se kenes. Alu ngai va yaso o e maka ku melen kupu mai Vietnam. Mai tangata Samo. O le wha mau ninga le nai a te oe o le meu o yelisi o sio manga. O le kaimi o le technology e wa fonga mai. Makua ruin le technology le sio manga. O ngā le wha o ngā ina se le tangata ola. Ma le tangata soifua. Amen. Fe emo a mea. O a lima. Pum pum pum. O le whanganga o le kangaka kai mili ngai pei al whanganga o le mea ola tulo. Makua le kea ua le ano e le mawhau o le kangaka Samoa o le si kangaka ola lea. Aisea, a whonga mai le kari mo oe. O le melnga weka ko lalulangi. A o le ara le kari. Si lesi o le ara le tali. E ke mauro le kari o le whiaunga o le asolngi. Amene. Na lo fale silesi o le ara le tali o le nei taimi. O le ala tali o le sio manga. O le ala tali o le swing o le ola. O le ala kari o le kupo o le ami o le anga. A fonga mai, ua leva na whailoa e le atua e la le tuspai. O le whaalinga ngai loa e ka ngelu mtau pa sulua o le whaiupo e wha. A fonga, Danielu, a pa sumalua o le whaiupo e wha. Makaukia le meua iai. A oe tani e lue. A oe tani e lue. E pupuni o ia upu mo mau whailonga ina le tusi. Se ia o ia no pō le unga. E tau whetulia i tangata e toa tele. E tupu tele fo'i le malamalama. Lewa kupu. Lewa kupu whalinga le sa ave a Daniel. Lewa tupu. Now it is fulfilled. The word and the vision given to Daniel. But you, Daniel, keep these words secret and seal the book until the time of the end. Many will roam about and knowledge will increase.